Dia lupa pantang larang. Ada sekali tu Zee. Cik Nan kan dah lama dalam industri ni. Pernah tak Cik Nan dapat feedback daripada klien pasal batu tabletop ni? Daripada klien after few years pakai. Okay, of course kita dah lama lah dalam industri ni, Alhamdulillah kan. For us, feedback is matters. So macam kita akan selalu keep in touch dengan klien kita. After kita dah handing over, kita dapat minta feedback. After few years, kita keep in touch macam mana semua okay ke tak. Of course, dalam banyak talk tu, Sintered, no complaint at all. Yang selalu kita banyak dapat komplain, compress marble lah, which is dia lupa pantang larang. Ada sekali tu Zik, dia dah masak kunyit tertumpah, dia lupa lap, pantang larang dia lupa nak ikut, habis melekat. Dah jadi tanda lahir dekat tabletop dia tu. So setiap benda tu macam tadi saya kata, ada pro and cons. Bila ada harga mahal, of course quality dia mahal, tahan lama lah quality dia. Bila murah, dia still cantik, tapi pantang larang dia tu kena jaga. Kalau tertumpah tu cepat-cepat lap. You tak jaga pantang larang, sudahlah, habislah, memang habis dapur you. Design cantik-cantik tapi dia manja.